naduru bunuma katilumuga huriha kamek kiwes alukam ei bayen mihum warak kudi kudi kantat takkam go farwa koda pura kantat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amur kurawani qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kade fan ilan kurabash idalwash inna salati timan kade fange salat namaz dua kurun dennunt wa nusuki timan kade fan katilaichi wa mamati timan kade fange maru wa mahyaya adi dirum bes lillahi rabbil alamin alam tabaver raskalan yereni koge mani khas hoge mani miga efsehen farate daerege noy Allah subhanahu wa ta'ala ge taqwa veri alu nadur bune fawani hame kane Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam ge mamma Maryam alayhi salam vidalwani kike Isa alayhi salam famme wadagatu ekaleege faanu armachal laage madaagani me qawmuge mihunge gaata e wamutuga qawmuge mistaku nga suwal qur'ana tibe ekama jawab den ekamana datiwane war visni ekam egota motiti ekamana biruwati wadaagani me Allah subhanahu wa ta'ala amur kurebe ebani ungas kamana yati befala behegutu suwal kofinama emihuna angashe inni nadartu lirrahmani sawma timanna mehiri rahman ar-rahman attaka nadru bunegenne bismi ka wah kanudak ehinduga Isa alayhi salam jawab debi adi Maryam alayhi salam ge mamma fro ege ma kurin nadru buneke Allah attaka inni nadartu laka ma fi batni muharrara timan kamanaga bandugamia dari fulo ibaras kalange wajhu fulattaka ibaras kalange dinattaka baquf kurumat timanna nadur bune fi kaakatto nadur bune med ziyaratto nuni utim gadwaratto no Allah ge daatu Allah ge rusewma e ilahu angama fawa hewkan tattak kuruman hamai kane nadur bunen chi nadur ge terega shirku ekuleve got nadur bune vichiya duwasti misalaka Abdul Qadir Jilani ettaka timanna meveni kame Qur'ana me nuwata timannage gendige mule eti hoda digimu nuwata timanna fenijjiya bohoni alibe nadur bune fa Allah subhanahu wa ta'ala nun efes zataka ghaibu ingigen nuwe efes faradaka ghaibu ke kandatta kennenge efes faradaka kuladana me libigen nuwe kinatto algon men ifrad du kofa ifradum hadwa ko nikamati balikashi adi manuwe goswa fanawe fawa bayge wah kanangare sangal algon rubunam muliyadi vehin nadurubunani shiru kawa gotakashi Allah subhanahu wa ta'ala dimannage miveni kame koddefa fihim timanna med ziyarata dungalana me nuwata etanuga miveni kame qur'ana me bunu ege zatuga shiruka kanuye ka seiris haram degen maka egota ki ei ki hew ramenenno med ziyarata nuwata komme sehen man niege kabura nuwata komme miskala rangalu hin hiwa taaka gos dungelo nuwata etantana kaawata kiti hadiya kuru nuwata etantana kanta kuruma ki ei ki hew kamen Allah subhanahu wa ta'ala nuwata kalanga rasula hew kamek kamuga angava wa kanta kanna duruguna roda hifuma namaz kuruma sadaqat khairat kuruma nuwata hembe saadamge dariye ka manas kalanga alaka datihar jigi mule miheka undago fillawade den anekkolo naduraki mi algon men nginchi heche waragina nadur guna mi hunnaki ei hagigatuga iman kam warabbani kashuni ehme gunanche huni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama taidi qurba fanatima kurige ummatakuga nadur gunu as ebuhari ennamois algon men mi guna gotaka no mi hon nadur guna divehin nadur gunun kamuga dekeni echcheg badaluga echcheg dino enadur gewa kalgon me gunan egotake solwanuda shariatu kadali fawa naduraki Allah hattaka kame kuruma timaga nafsa wajib kurum timaya kame libunus no libunus massadenne Allah subhanahu wa ta'ala ka shart nukure ibaras kalang mi alaya eveni che devva vimun timanno si ibaras kalang mi eveni che denamik mi kon kala na doit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bul qurban innama yustakhraju an-nadru min bakhil mikala nadru nukunnani bakhilun gyan Allah hattaka kame kodderuga jeto sharut kur
timanne kame koddeva timannes koddeva Allah subhanahu wa ta'ala bole to algon menge amalutaka algon menge hadiyataka beenum mege udi ekalaange ki ghaniyun 'anil alamin muli alam takum fudi wadigem wa ilah evima shariatuga kandalifawa naduraki Allah subhanahu wa ta'ala kuttamu mugotu ilah karuse unhodu mattaka ilah wajib nukurabba kamettima amilla nafsa wajib kokin kurum misalaka Maryam alayhis salam ge mamma fulu vidalo ifada ege motte be sharute nadru vidalo wani timan kamana ge bandu gamiyo dari kalunut dari kambadun ekamana hi korbi firihim bujja kabwana kam timanna ge dari kalun nut dari kambadun bandu gamiwa kujja ibaras kalam wajib plattaka minyon quran e naduraki Maryam alayhis salam vidalo kike Allah taka timanna mihiri nadru bunagenne ebes mihi kawah kanu dakka hebima algon men naduru bune vidane Allah subhanahu wa ta'ala takati manna roden hifana nuwata namaz quran nutu sadaqat quran e kalang hadratum ibdasichige badalakan edigene sharat koggene nu hebima sharat kurumaki ei ilmu irmana mana korabaka men ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei bakhil dahimetin gangan nukunna ichekkamuga khabar debba fawaka hebima amuko kiyawa gudin testum fast veto nuwata ehembe sulemi bayye bime badin shifali veto e buna naduraki eha bodan edevigem wa nadurennu ehnama se haram ge darajeka ilmu erinne vidale nuwe ek makruh darajen ilmu erin ekama behutu vidalo mi warab boda bisna denikan jehena kame